la wosie kuma aumangale kwesu ya mbenga alikambele wa gospel nokutabia isusio mde alikile ende. Asante sana mwana wetu wambua babu mwene ukambia karibu sana mundu uwi Malama wa Vero muna weta wa mwanzia wa Mlolongo Festiri wena njeru wa Mlolongo Festiri vivi bizibu ukambia mwendene kabisa. Asante sana Jacob Abdala ukambia karibu sana muruwe Malama Kevo akatanzala ukambia Malama karibu sana James Muli ukambia weka likosi ya Dagoreti ko Nairobi tuwe mwimba kama dhia chambe uchambete karibu sana Malama Rikibi TV ukambia no ngala dhei ngale kwenu. Asante sana Evans Wambua babu mwene ndelewa wangongo nena kuona. Asante John Chuma ukambia pamoja Stage Besingala Mvei karibu sana Malama. Musa Ben Patrick ukambia karibu sana munduwe Malama. James Muli ukambia tuedede kabisa. Jacob Abdala ukambia karibu sana munduwe Malama na mwamudhia eto wa Jobaman ukambia Locktin na karibu sana munduwe Malama. Malama upo hapa ntukwasi we muziobi ne muziobi ramundo mawayewa meta ndo iye muno Nego ni kazi interview nego. Bwana shabiki mbezi ya namenga latest. Hapana. Ezundika inezu. Ezune ne anizezu. Iwe. Nto ambezi magwese Malama Vero. Enge membeze Malama wa Vero. Enge magwese seto agya kibande. Ya kibande nejeba. Masiro mako makibande ntawa chalo ndete. Yasimo masiro mako makibande. Chalo ndete. Umo waku. Kunumero ando beta wa Kenyambo. Na pu Kedasio. Kedasio. Yu abika Kenyambo. Uweze kwa mbala o. Kuko ndene kweziku sokomoko Jacksheni metaba kasasule kuko ndene kweziku yes kuko na poela chalo monga na gitale kuko ndo kwene byo pio kuko ndene kweziku na kwa Dominic Nzuki kuko ndene kweziku asome asumbe sumbe ne miene pio kuko ndene kweziku lakini round yo moyo kwanganjwe enzo at least kabalobo katongiwe kedakati ne kwazo bangi yes Malama kuyana kwako weyewe ba ubani aba okay kuyana kwa ni ani SIDZ ya Kenambo Kinambo nibuke dasio ne boni yewe boni yewe mpaka kuyana kwako no boss yewe ne boss yewe na ne boni yewe yes naende kisomo chako no naso mimi nabika bala nabigio nakoloka niendeto ni mandito maisha ukamanda maisha matkemo kemo nayu yes na yu Malama sabale ya kuya wadhi wewe yana na wala magwende isi ngendo esolika wadhi junde nyendia na alama mbende isi ngenda nilika wadhi ne yes ona kuina kola na ina ani za kanengo mapikia lakini wewe nye nanie ndiye tukezia yu alama atumie ni likawadine nanie ndiye tukezia mwana weta wa Kirisi Nzombo keteta inamba ndiye wa keteta boys band mwana onge weta wa Lucas Mutua ngati kadondo sambuku na mwana onge weta wa Kemango mbosio kwa Kemango yu asima na anie ni mozio mwana tukezia yu we tukezia kwenda out we ka starter mo nenda out kwanza nye aswa nenda out kata mozio kini nguma junje nenda ko kubina ndawo kuna wadi Kenyambo ijongama onekana na nguma nenda hawo kuna wadi wezeta ningwigwa yani ningwigwa undu netugiyeze cia musyoki ngeugwa nundu pe undu wadi wa musyoki na withugiyeze ngeugwa yue wambize buo toine kamandiko naambize na kamandiko nyena enda atumandiko muno pio nundu kwanza yuta side cia tumo alama cia tumo ne mesi kwikundu kweta keke kamandiko kwa mwana mwera wa Mamuna yuta ina group ila twetha sobetie pe group ya mukilo akamuno ne na pe group ya mukilo wetumo yuti zeta ni tukosa na yu ugezeta group ye tumo ni kweki kamandiko ne ngeje ya kamandiko witha kila wiki kwe kamandiko konde kwe na wagela ngale kwenu mwachota kana wethi ane ngumi ya kuchota to ya jota na nyekwanza ndiye muchanja ndiye na slasha no ivyeka yunye naenda nayo na yunundu meki yanga kamandiko batu ukite ba Christmas ukiendo kikanezu yuko ubinga yuyandiza yuko mbadi si umya gwe ayine maumi acha mbadi bo na ko unye chakwa nundu ndiye na avoid ndiye inaona zilingi 150 zako wakaseti yinaenda ngwite slasha najui la wadi wa kama pasa ake najui la mambi yake kwa makundi maundwe upendo mambi yo kwateka nyezi lashi ya kwati kuna kata anundu tawela wacha kune kwe bailika kibindu ndikuzika seti izo ne bandi endanye ndikuzika seti ndiye nda ile radio nundu radio na inayo nenda ayika seti izo noza ugezukizi we muzi ngezukize ni muzi
Na magaya zimeza manyakana Malama odila tao. Mezo mana mezo ndete thina na nezo maguyo ingyo ciontho kela mundu bala nozi ngamonenga yake ngamwa ya gutizu ngamwa ya gutizu ngamwa ya gutizu. Mezio gundwa. Ni mezio gundwa. Lakini nakwa nayo muchanjo na magundu ite nimezekana nayo muchanja. Liu akamande ko nona ndie kamwe bandu bukambo kambo kate. Muzi witu ngale kwa zunda rajani gwethyo. Kwa mwana wetu wa mwendo wa mbuko. Ndarajani ni bene. Yu kambo sene kwa keteke. Mutu yine kasipa ba. Gwethe ya nine ngumi siala banwa. Gwetola mwetu usu. Gwetola. Ai nano zilingi zianara 5. Zilingi 5. Chaba tigichomwa. Kwanza nyeju yo no yundunge amo bya ndunge anga imo bya wethani ngoma ano bai chaba tikukacha. Nanga imogitila. Kukachanga koma no bai chaba tikukacha nanga imogitila jaine koma. Wewe na nyandidi kukambo 06. Ngazome ngale kwezu. Nethe yele au memaijinda osene. Tutwakwata zu tutwakwata zu tukothia atukothia ngwa. Tukothia ziatu. Mundu akaomba ngobia. Akomba ngobia. Ukomba sati. Okaze yule batuthi. Kwanza bezu akwata wenda mola wacholo kanoka chomewe. Lakini ya ajabu ni kwamba yunye akokuma kuyana kwakwa. Ndise mukukondo samaka na mora, ndise sikalondo isama, ndise ukyondo sama, ndise bangyondo sama. Asi ndizo ndi atomya kumanya. Yikuma kuyana kwakwa ndi atomya zindu. Na yuwe kamande kondo vaendage. Kamande kondo naenda anondo ametoto nyana kaseti. Ora metoto? Na kaseti. Yuwe toke wadini wako. Wezi oliga wadini ata. Yu nyene na thukumye muno ndetia. Sana. Bololo. Ngatho kuma kwake nanzi na kwetuma naku. Lakini wewe sasa ndithukuma ku nongu ya kindu kinu naenda anga ndithia ngoso katoma ngakapanga riko maiki na ndiosa kibanga kila netha ngwite ndibanga ndicho ngita na nyendeli kaponina uriza tha ningwigwa ni pekeno ni nacho nigwe ne kalile na thiuka na idia matuyo no yonde kila bandu bonde ni thitia neza kuka no so ni mwana onge andu ailobi ila wandu yilobi na ndio thukuma appiles mujengo Zuna diyo kuma mujengo. Sa izume kalaba. Twikala. Ano ikalo hapa hiyo. Kogi lobi nezo. Twikala kibera. Poko kapa hiyo. Na tumana mahao. Tuko kapa hiyo. Undo nyezu numete kibera. Tuendete kunipona ambiyo, nipona atungiyo hadi wakamuskuti. Wetha kamana kalana inako. Yuna haki yako kambo twika demu. Kai kamana kai kachanje kera umutinda na haki yako twika demu. Na kwa ninya jamaji kambo tunga wadi material yitu amboma. Yuko jamaa zu abia mkono vizara. Ninge na nutungie, mwa yuko. Amazu areza oni wendo mkono cha. Abada. Na twambia. Na amazu na wendo mkono cha. Aye. Na kwi mama undazu mezio jaji inda yuko kusio obango ya mondo mepekende mu mokate yu wegera otuge wa na yuma na monga yu atwikande yu twuma kuyu twikite mizari ni mwikite mizari na ake okita ipete ni record yite tukayupika kibalwani atukeza kumengi tukasioka yes yu la nabikie ilobi nipona atungi wathi wako wa mbe weta wa andu manthe no mekelo mawili akasuku kwibona ambio tunga wathi wako wa mbe nela na atungi wathi wako wa mbe ila na endie kwa producer weta wa ndima nya wathi wako na wathi woka neza ingawa nyendie ndapina hapana nyina ga oratidia kana no nine wathi woka neza no kana kuna kaseti inge ya keli yeta wa niwa ndatetwa ne Malama ne na nezi wai wagozi ulo kucha kuna wakati au uzilo rawagu no gendo genda ikalu yuni gwe no giena kuna wathi wa katatu yu we kamusukuti ende yuna amaneka buyiwe zele na amaneka yezu ni volume jo 3 lakini mwando yuka makule yu no ida madono kwa kamusukuti volume 1 nondo tambaji lakini wewe yiba ne uwa no wambezio manyeka weze na ambiyo manyeka kamusguti ka gumalia yes ila kamusguti ka mbali kila na kuna kamendi na kuna budget ya muthoka na no ko kuna wathiungi gazeti kangi kaeta waenda nocio lakini koka ye kayama nika no ndia kanyina na kole ilobi
mitobo kwa wana magendo ne weba metobo kwa jiji gazeti ne kuka kama sukuti na mundu mongote ingwa gendo leto ni miss we kama sukuti ne kawi kama sukuti ne kawi abe onge weta wai Felista ozu ne weba mana buzuno tanazo mana agenda rajali Felista noge baz good wa maye musical dai musical disika ne walta yeka no yo wetu amaye maye ndi mweze maye mono muzemo wae mungendu boro kana ka kwendi katona kwitha yuo katona itho yuke ke class 5 bandu ige metike zive kana kana mwe agule koya kune na umieku yes kune na umie Malama no waligila wathine na wako na wathi baka mba wathi weto wa visit wagola wenda girali kwani umeanya sana ya pe wathi umene batagu kaomoniwe kawanzukene yes kawanzukene uzini wago uzua lezile uzua ezia kwa usunike njago usunike ndo thank you hata yitwa ndiye twa twandazi zukene yes na makai manzukene be no mailia ndanzi ne maiba nesa kwiba ndanzi ne maiba maivena maingwa thina na jwe la twalikile twakuna kionjo yes na ume maiba mbeza malika weze ta muomone kwanza saa isue ne bozo ngili miongwana na ile sebo nuozie ya yes na niuzi na kwebinda yuni ila na imotangi ni ila na ndo na ile vai modegedi basi yes you as either nyeta mino kuna kionjo mbeza sia oswa je na alika chao na alika room wambo zobe bai na Mutanzania na Mutanzania ya wagela mobagayi na ina Mutanzania na wambo zobe ambai na yu Mutanzania nake ni wa jamaa ula yuwe ka yu mwiso pi ula yu la witha pa to na yu witha e kwetu ula wazi azie boizie mbethe ya na yitimana kwa maneka nieba niko na ewie makai maumangana ndanzi ni usete ki ma aje ba to yitha to gere kwina thukumia twitha to gere kwina mwena pandi ai bani wangwenda yino zene ne yu mbika pu yo mama kwa mambandi ni makwa atwa one wako no ani bali kanduthi yu mano zu ndo adelile yu uzu adelile muomo watu leka wo ko balokela kitanda lakini wetha na kwa ni awe anda umalo kanzembeta ayiku malo kanzembeta iya adiwe la muombe yuku malo kanzembeta yu nyene umalo kile nzembete na nakwata ziana ngulubu yambatia na yu nzembete ni miundane na tata izija undu to naika na aleza mutene yolo yu zeza mesela bungu mayasi ya esela ba na mbinde tiki beza nuozie beza dine soza kamana ka beza nikasembie kaligile metene na undu kezio ndo mionchanja kambia beza nizio siwe na umie mana na umie mana kwa dizie moyo yuna kwa Mutanzania nezio dinake yuna zio kwa ni Timothy mwana wita wa Timothy mwendo mukunga momela na wewe zio ndo miambesa ngilimbao ngogolia mwana wako niwe mbogola etawara satani wako niwe satani na atiye kwa pozi ya ungu ati kwa karanga na mwana la kwa katibu yobu yundima no yoyo satani tu kuna ndani ba abana kabana nika jamaa katheke wake razi kanga leko izi akambo ngio izi niwe mwene mbandi dezeje baita wara wabaine yo wathi pado ndidi ndilango wa ineta mkaza wa ndeke abaine wathi wewa izi nazi ya meleze de abaye wo ide wathi wewa ndidi ne to marambira mize duka wa Kenya izi na mewe ani kumode neleze de izi walo zina negao ye ina ni genda wize da yuma shambiki majumu kuna yani ene basi ni mamotambo wajue da mayumu kuna na we mutene ba na kwa ni mutene na maigwene na maimbene ubozete nga hivyo yes Malama ndanzine kwe wathe sabale agundene wa ndanzi oni uneko we ndanziye nyedi manala muneka ametha mailia bwana noni we na mundu buka muzungu naye nake aitokie kwane wa kizungu ndugeze cha kinge muno chake no wewe ona ndu translate yuke kaneneze kizungu muno tha ndiye muingo yo yini tha ni muingo keka ndo akite kwetwa mona abuya mutano na yungu kulia mona uzikela bandu bonde tukaenda
Okamwe wadi budi. Lakini without get. Nyote dio wadi. Ndia wona. Eka kukwate sitwa ndia ona wadi yote. Yes. Ndia wona. Malama bezori yaguna kuoni bantu. Uyazia wazo. Tukumia wadi. Wezo banga kosa manjini. Wamoziara. Sabali yagua kosa maimwe. Ya iliata. Ambaye ananezi zibuka ya mwana. Bara ule. Nende violete lo kila bolo violete. Lakini hizi tukaya baada ambaye ananezi. Wamozie. Ndiaoza. Waiga. Ndiaoza lakini wadi webina. Wadi webina. Music wanga makato wajombe noto karabati. Wadi webina. Yeah. Na yutoke ba Malama. Sitwa muthegeri wa zikati, omazikati yaligilala. Isitwa diwe. Isitwa yuna atuwe ne mwana omwe watangaza muzi wera wa DJ no manoma. Jini mana DJ no manoma ndisi yo ambete yuke, jini mana abu eta ni yuke. Na ya loma. Omana. Muthegeri. Nyene yuke kisebe na ambe yuke kara. Ne yuke kisebe na ambe yuke ta nuga ambe yuke ta no. Jundu weka sia mawoge gela muno wona yo. Mano abia kokona games. Yindi mana hapo yindi mana no mano mera ni yuke yibudi dane. Yuko uwe maisha de mag ti eliwe wetu zero. Aje tinya netwe. Agora tho gienda zire ko na mutua. Ino ndo alika mo no tho gienda nzine. Kabisa. Uma ndanzine. Wabango kila nini. Utambito kila nini. Malama chocho atumie obendoka. Ndambito kila nini kila cha atumie ndependoka yi. Nye kuma kuyana kwakwa. Yes. Niyejewe kanisani. Na inyakwa. Na ndo alange ni makanisani. Na nye biba ako tiba wadine. Jima na yu naendere kidizini naendere numba nywe kana naendere withe no kuzi weso kwate kana ni chao. Nundu nyona pando pe crusade. Ona ni mbandi ni pando pe crusade nonga manga methukiza ne gwane nondo thine. Nonga manga mwethukiza ni school nyana atabanasia. Na atabanasia ni school pio. Na school ya bigo thika mande kone. Kwanza tinya na ngero ne mwalimu mwana ne mwalimu era wandere kwandika zia nila zie ndiye mbandino ndo nyendile yothi ngini ndinengo mama ngini ndiye mbandine nikenda andike zia nila zie ndiye mbandine na you know kanyana kuno mbandila no kaneka masabu mako ta mundu nela no gie kweneka masabu mako ta mundu nyenonie papa te uyuneko nundu na kunio masabu maingi muno nitwathika ona kutika kai kaini nitwathika ndaone kamana kake ra ndaone kaina momba twasyoka twapita waka ambo twathika kisoli yani azize maisha mamba ndinona wona no thelekelio nona ni nguthelekelia hapo na kwito ninye ke mwana ninyoka ninye ni kwetwe nethi nguthelekelia hapo na nundu nyena ipata no bwa ngai muno ila neziona na pastor wera mutemwa nona nyina nake mutemwa nena mweleze na mwajumpika pau nigwa ndenda chao maisha mambandi wande omenda na ila naeleze mutemwa ambo yo tangiyo nanye kuma kuna ambiye nye ambiye nganga guruzedi nini na no wetekelere kona izo kana ndina kona izo zyoka kwanza mundu nona ingwata ko kwandunge bandine mundu zibujela ila ni mutu aona ndizine yo niki koni wiana wati ona badila na inako nesiyesi tolile Nunga kuna ngagita wanga ukongoma mastage. Labda ngukunia mbadi zangai. Yani ko nina umia ndanzine imwe netuyete. Yona ninge nyena atangi wanu na atangi iwe 2016. Ando maizie twa monengo mayumwe twa monengo siumwa twa monengo mwaka twa monenge nini. Lakini uno ndewa imela ninyo niende na ni kanisa. Tithe na wago yiwe. Tino ngwa buna niwe na kwara mbeza zingibire wethe nyendanzi ya Mombasa ya mbe yakwa Mombasa uko kwata mbeza na kwati ingilithiana na miongo etatu na ina nina kamana kake mangu kwa kamana kake mangu nyenda kosi na kaita nomba na nakabunde zia ngita nomba kake rawa ketu kitu nyina mozie machinery numeto kuna ndanzi ulilenze kwanza ndanzi hizo yakwa zitibita ibo Eko ya kwenyawo. Na nundu nyeni nundu ne gwake ndugija ke mangu ne barajo muno ne wai mwana mu wetiwe wangu ne ari mwero andenizi. Aje yi mana kamana ka muzi ogera wake tu ne konye machinery. Ndizo umeto lenze. Numeto lenze kuna dance. Chona. Ye
Nyana hadi machinery. Hadi machinery nona na kama na kosa. Kamana na kosa ende yuko kama mbaka ambe obude we mwana wera Lucas ngita ka punde gwa. Nini nezo katwa ilobi na kadyukize muno ngao kama ne. Kazo ewathi. Yuko winya mazabu mamba ndi abana. Mangwata ndanzi ya mbengilia na 28. Ngilia na 38. Twana nina kamana kau. Twa ibavu 10. Wakanenga jo. Twa ibavu 10 twekete kubaka ni andanzi. Yutu nditona kwaze ninya na star kana nikoka star twekete ibanga ni andanzi. Yutu akwata mbezi zitumise twa ibavu 10 na ilinge twana. Na twana nikamujanja mwono twana na akiati. Bezi izi akunduikie mpesa simone kambe yaje. Na akena ndo yopingwa account kambe ane mbezi yako sicho. Mubugo. Siba mubugo. Nyina akati yeku. Ngomanana yuna akati yaku yu. Yuna akati yaku. Niwe kozie ka chotwa ni madam weta wa mutheu nini mwine ta wathi. Wa muinge. Ko kamba kwikalawa. Pau. Kamba ikala kuna kwana mabonde ila mbeza. Mabonde ila mbeza na kwana ina wathi na aja mbandi zikila sio kama Mombasa. Pe mama pe madam webuke chota ini. Yu kama egwe ndo ni mekata. Madani cha. O mabau. Nyena umabunye nyena atangiwa na atangiwe mwene tangiwe na chenga ne munyi. Yuno angolanda nzi na pembesa. Saizu ina family. Saizu ni ina family. Yuwe ya gebediata na amba okola ba wathi batu masia mutu. Tolige baba tege. Yugebedi. Wambo dio geata. Ni kuyati challenge ilaje okie yinye mwene yuna ambokela nelia. Ni idima omyomeza. Nundo nyana akela nelia. Yogie gebedi jako weze ta chai kito na nyo zina akela nelia. Na weze iba imbesa. Na icho kacha atetheka. Ila cha atethekie matuko 30 pate mbesa numbo nemwe na kibedi cha atetheka matuko 30 nako ne wasimu ne mama wa mwingi blue sky ani ndangiwe ambiki yangili 50 simone ambe ko kuna ndanzi ko kwa kwetu kudimu na numba ba yiki ndo ani ndangiwe inde mbezi tu na mutungi yengezi na yu nyumba ba yiki ndo na ina mutungi na yu kibedi wake yara kibedi yake angaino kwete Iwe tiji ya uliya monome motondo kuno. Kiyalo, iwe tiji? Iwe tiji rawa na mondo. Kiyalo na mondo. Iwe tiji. Kozi ya ndago iwe. Iwe ndago iwe. Nundo kuna welete bed. Nagiwe ne wazia. Wele langili. Ya lega. Na iwe mbadha. Yerusalem na nwe mo yuti. Na nabathi na muno. Yes. Na apathina kulogira kuthina na apathina zaidi bio. Lakini weze tatizioka. Die gwando na kusioka inge bandini. Die gwa hata kidogo. Na yu pastor Mutemo no kuotethi aga na ijo. Pastor Mutemo ambole ageti yombea umana yu kuwalika. Pe kuumwa, pe kubuthwa na pe kubuwa na pe kuinda kolokoloni. Na ndiye labu. Na yu gebedi wezi aga na jara. Tena no. Jo meize na manayu mundu star mundu na star. Number 1, wenda getha chako ende yinguma. Owe muthegethi wa mazikati. Niwe Malama. Apitetu yuta wa Malama. Nutangeiwe. Wamba kuunga manjukwane yao. Omega nane mutangene ndo bodo byandetu. Na betha challenge nunu challenge kila na kwatie cha ikinge muno. Mbako na yuno ngwata challenge ugezetha pia ndo. Ningepewa mundu nimwoni ba FB andikite Malama zituliacha aliokoka kwani amechanganyikiwa ama amefanya nyina ngona musungi ni musungi yenu ndui ndiye sekala na ine kana muma withewe you na mino tangi wona ndiyo ngama bantu etapiando ni ndangiwe yayo challenge na mana westa ono mundio no mumba ndegiyo na mwe ijo gitumi nandika Malama Vero reborn yes you no mundio umundio kwizora byano ni ndangiwe witha yadi mundu zikwiso mu challenge etekele witha abebi na muno noze ya no atangewa waisi ambise crusade ata you na atangiwa you nundo yu mapastor mese ni nguma ko une mese umomba ni za crusade kwakwa ni second umomba ni ando moke yu ni second wadi wambe gospel oyinyewe dola Yesu bakubekuka Yesu bakubekuka endo amwe yombanie na ineto zuambe na ngina bya yambenga jinja hapo na tambenga na kunete lingala chotaje ekuzungwa nikilabono aye niwizinye you gedimba gechwa monongozi woni lakini
bayingwa ke nduketa wati bayingwa ke nduketa wa mundu akoleta ndanzi yine nagwe tozizioneza misungile yuweta misungile misungile ni sawa isume mesunga naye isune sawa lakini mukunile kwani yini wethia ngukulia yi uwa wanguzwa ugurusedire mukunile kwa kangukulia mukunile yi ila biblia ila Yesu kutabanywa yi na kikuyo no kutabanywa akikamba no kutabanywa akisoili sio Yesu ende no tabanywa na yuwe yani kumutai ya mutai ya yi kubekilota mutai nacho uko kuwe mwanzi na ndo ndabiti ngwazi yatiki ba ndio ngamelabu nikitakuya andu ati mbadiwe gwa andu madina cia worship ko na mundu athetu akegwa etwithete ikakuwa indeto nembiti yetu awo sunguni isu ni mbandi yo makunau aya inge cia lingala ikakuwa indeto na cietu awa Kongo isu yo mbandi yo yuma kunau na baingo ndonge yuna ito yitu akona mbenga andu maiko tubwa nye kwanza ninguzome kuna no mekone lakini no mezongela misungile ni sawa isu to betange misungile mezio sunga naye misungile isu mesunga naye kwini ngwetekala na kana mesunga ndo meitola mwanda no ona gedimba cha theke ayi Vero memazunga Lino ni mangos velo ni mezi because ye kango tabio kweli ona nyekana kaka kaume pesi ndo imundetekela kaizisha okweli zitwa ni angozbo oyue ona movie be imwe kana kaka kana sisha kaume niki ndio gya kailiga laini ne ozu abo na ugo muzungile wa mbaramba niwo no ndio na ugo ugo ta iwo ligile mbaramba bo kamba yu yubo una boba la diara pauwa baba ni nizu ogwaye negela nyemwana uzune gwa tui bengeza ni ano ndeto mizungile azunge after all kedho no capture attention yandu na mekanilie nikaenda medugezi ndeto ezu yangai nikidepende to imo mote thia siendo meta wa theni aini mwangie yoye mwangie ni kwazia yuna konye baisi ndo na kwa ndaina nyeju mwene ju onekana no tangi yo ki uima wakwa yu pe mundu pe zindaina oneku nyepe wadi wa mbandi yu tieni ala mekina bindadi utona iki wangabosia nye nundu nyona kuma kuyana kwakwa ona nike na shambikia musiokie muku yo muku ibona shambikia ni kwiza itha nyalangi ndigwa ona umana abithanite na basa pio na basa pio kwanza ogeza itha na wiza itha aina wathi we notao ndukabongwe mundu ikwambisia wathi aikwambisia wathi basu sana na ibika tolo ne wethala wathi ni we ani wizi kuma sana ndu yana wizi kuma buzi sana kujibuka tolo ndu yana wathi ni we ana ndike ilo na ndete ma wathi ni we ana na kini witha mundu su story ila kwa unenge au nenge story na ndu iso twika no wikale kwati remote bakube nundu batonda kwikanywa neka ne batonda kwina wathi muthuku posie kwambe nundu wasiana wathi wake mangu ndu ono keki abo no keki aba ndusagwa mundu kumanya makosa yue mabasta magwetekela ndi baza wambetekela yadi no amombanezi yangu ki crusade mambetekela ni mombanezi yangu yes na magwe baneza ni mande baneza mama eza kwetekela ni mande ba family yose yenge mama etekela na weza itha nyeyu weza itha nonga mabandu na azia nita wa Malama wa Vero unulona inetaka muzguti unona atuwae na uwe na unu na aja ni supportiwe kwanza nina ndiye kidimane kia chama tu na kwa mbeza nebemba paka kusupportiwa wedo na bandi ne ndai kwatu na ndija kwa ninyo ona omuntu bebe disonga abu muno itete manyanya mazulu na manambe zizu ne kwa ninyo kandi kwaje ne ana na muthuku miyo kana nika na already we mwebe na aje ndiye mwebe na kito tiyo kanyinyo mwene na kito sungu kanya mwene yuko makuruzedi na kona neza ngaibwa nini wakwata nyana kwata na kwata mbeza kwanza na aloma ki na aloma mbewo ndo na tuamba ndino uno ni mbandini njai na maiki yona atemu lakini na kitao kombo lakini na umambandini na atangiwa nina set one hiyo kila kindu chonde ma speaker tena makali kila kindu chonde nacho yes toke ba wewe zoloma bako bingwa kanisa wako find you what kwizoloma ni bingwa kanisa wako hii yes pai challenge muno challenge use izu amba kudumu ngua pastor weba pepe pastor na atwana ke wera mbeni zoni mu makasioka usini wana atioka nake lakini yu lape ula yu wokio tu maju nesa piyu ni manako tapanya ni manobo wande to ni manondo kwa ilete kwikwa
no kameni ano maketa kameni we lakini ti kameni nikakoma uyu eta Father Ezekiel kana tata wa ngoma yo sune wa ni menda piu jane sune wa bundisya kutapani yake la kindu chonde yo aye ndiye Ezekiel zio hapo basa uzio na kanisa monene muno uyu athiriva au kwa ngamea yuweze bana wambia na kila sendi ndokela mubaka akambia chi paikela mundu mutangienda kela mundu mutangiyeka mundu mutangiyeka banga nosia ando uyu amotatu macho mushirika no engete dress nzio kwa yu ende uyu hapana uyu mundu kethiane wathe na ukunita ni ndanzine ngianya who are take over kethiane ni wathe ni ndanzine na ukuna ngianya aya na ndia kwata challenge kinene na atangi wanundu ndia nyoki ndia chonga ndia ikai kundia emewa ni zindu yani iba ikindu cha ngwato kethe cha nemea ona mitoto ayi mitoto hii mitoto na ibuka nizani aya mitoto ela ibuka nizani ndisiana za zikulu nunkuope wasio aya yu pepe ngoma najini kula nyazi sia kinyane mutangi ji acha to yanguzo apana ugo watangiwa Yesu oba kwakela bantu bondokezela omoba kuwe pio ndiga bakuwe era bakuwe akela bantu kana bekala kabale kwezo bakuwe titaji yes pasongwa najito inyo nyendina kanisa weba we saidiza wa mono adiza buyando ekatu mundu wamonyo weta wata ni gospel weta gospel provision or church GPC wamonyo wa mono wandu era yadwe muzoka gwa kadibu na wabingwa kanisa shirika mogi pio yambe yo ayi saidie yinu ya wadhiwe tondo miage logeima kwanza ona mpaka mundu kanisa kwa wadhiwe tu wao makazunga beba wakazea fa uipeti zungete muiko zungete atumia mazungete onaona akibetike kuke zungete okona cha papo ya bantu nikusungo man nundu yi ange mahala wene mao nikulea kwikatisi practice uketha maikwika lakini woka bundo zunga ono izama boya mpaka balokanga star ogo ketombona ba yungo inekira nundu nikunza peila si office siakanisa ukesombithia amba yuga likeile izya pastor nazabi yugesombithia yu nditapania yu ona wamba kwikwato ukekwatuka kule kana nonyi moza ngita ndio ndo landeka noma kuna ngita pio tanganga pio okay, I'm the chief general commander kabisa pio Holy Spirit is on duty now kabisa pio teketea nundu nye nundu kukunge mbandi nini no kundo negere kwesela kunye negere kwekwata Saulo nye kuno kuno nezele lakini uchakwa jumbe nekela no mbigwe ningai watu meitwa ba na tumitwa yuba ora banyani na ndipo ndakauma ona manena ona meka ndikauma walumile bau ninalomile bu unashirika mena ninashirika 180 na bado ngauma pau nona buya tu ngauma no geta pesua makambi nondo uga madina nganga nyemwene pesua ando makambi nondo uga madina nganga ngauma kuju no ke town yinesa ju town mbene yulo ga dia kanizozo kada ngoma wetekela mambe na ninge kuma withe na utia without ukita audio pastor bu ke there's no branch wake totia pastor kamba dio banda mbeo bando bange ngati bange nundu nenda au malo ka town yani nenda mololongo kwanza to ni roshika yani nenda ando matambo ati kana ndika asioka yes mbandine nenda akiuma kwati kundika asioka sio no lakini ngokulie malama kwa pamba ndi na kaingekela ke tulonga sia kadisa ntamuika niko igwini wambazia mabuku twetekelane na yikaniza wako ni wande riverance ni sawa we wapi ni ai ukathiba mulolongo no itoko ni ngitai toko uzuabue itoko oya tutabia ndeto tamuika bethe namo kubingwa thina ndu bingwe branch kubingwa thina branch ndio ngozo bingwa magweta pastor kana wonders apostle wonders yanoweka mauzenyo okanga ino wa mauzenyo nundu ningi ukuzi usina akumiza kola numete usitio zenyo usino zenyo wako la numete nya usino zenyo mwene yes
Amona ngai ngai ni no na aitethia andu kwisila nyaka andu miango na andu matetheka no sa ngija gobi na ina kiki andike Biblia ni siti Malaki 3:10 timbe andike Biblia ko meta 3:10 Malaki 3:10 Malaki 3:10 wasoma nebo beki nini nebo jibezi duzia fungula ku yuno amadabia ndeto mato mendembo ugegiro yanda kanisa nje mayenda kanisa nundu wa wea no kwata for example ni mabaza amonza one ni mabaza amonza siana izo dila giri nyandei kwani no weyo yo baini wethia no weyo yako kawea no weyo baini ukasembo ba kanisa na ndio ndoma ninge kitia support ninge simo ndio Ezi ugwe irozi azia ai no kangale ko yoke ya batsova ndio tabanya no nazisia utiona ngusu hata muntu ubanda byandeto umuntu no wanda byandeto yes tio na utabia atio nga utabia tio tugezo kwa manango utabia yutete TV ile ena family ya kwa wachuma tushiriki buko abiatu okaine mombedia ngoka okaine we ngumya to wakwa yuna akwa yuna mina kwambara ngeyo mbadeni kyala mesa ile ya thuye saa 5 ngatha biki ona ninye ngakwo saba masako nangale pake ndo kaiba nye ngakwo sana ngale ngutwaiba ngutwaye ya thuye tushiriki kanisa ni na winoke nikendo mananga ino to manana ne wetana Malama ngokuli ate no ati ini angetheni wa mbenga utonyomea ainyala na matiye mbengani yes ndimia matangiwe na ndimia makilanilia otwine wa mundu otwi ne wa mundu nikilume makilanilia ona ngamu yakilanilia atatwite ko kya mauzu agumwe ona ngamu yakilanilia atatwite ndakilanilia no tondumu umundiu mundu kwa kanisa ne na rasta kana ekito mvuto wilio na wili kutabanyo yazia rasta tinzio kwaje ndo kanzila la niwezi ngai ulikombeane maimo ngai ndaziazia ngwai hapana ngai yaziazia ngo ya mundu kwa mapasta meke ya suti na makoba tai lakini meka amaundu mathuku mbe wala meke ya jeans kutonyomea yun ndo nomea ati kindu chambe pai mbandine pali utethyo muno lakini kwa Yesu kuyotethyo mwingi muno na maiko na mbandi makuno mbandi makumbukete u makumbuketa ngai na maitetopo ya ngai muno nya nundu ino ni pape wanangeko ngai ya mapirokanya na si na wanangeko sinundu wipo mwingi muno na ainge magona impandi my family no moyagela nilie kana ambolo mabu na ibo yangai ambo muteki kila ndo no mea ndizo mo yakela nilie ndizo mo ya ati yezu ambandi ndo tio uya na tio uo mwethasia ndizo mo ati lakini peke ndo kemunyeta kwa juta mundu nika nyono mundu buloti ne bala nikala ngakombo buloti yaku na ndimina mwa yumwe ndo wake kombe kana kisiko ba mai buloti ngati kuni maanisha stagnation kanacho ni maanisha ati nduto na ikalila pandu na ndukuona chao ndukuona faida wapo no uthama ingawa no etha ukathama utona kuoneka no nuka ukewa ati ukewa mundu fulani ukewa mwana ndatethekio tuine kana ukewa mwana nganyelo no umie kuwathi muingo niguo na atethekie ilo nikula kusizia ni wenda ukasizia ukakuani ukaisha chaojo ukaisha ni chao nundu yu nyembandi nyaje mbandi nyedimi atha mwana kwanza wege no mutembo na nene je mathiko ne mawaziwazi kesio muno ndetikila jo anaize ndetikila kana kaka waziwazi kakone chao kakone ngita nye nundu nye wathi actually wathi nyenene wese piu yu kana kagwa kendo tuika mini wa mbenga ukapata nike ni ukapata ni ukapata bona webo nundu na kwaji su thukula na woni yo ni sawa lakini keigwe kena umwe wile kokata vuma ta kijana aka vuma ta kijana abana nige chagwe makoge na mwana nyene kitokio kasukume okay so thio bikana ukaka kimo kutokoke nundu ineze mbandi yebina mwingi muno mbandi yukweza kwamba kwina wathi kindu chambe withukirwe ni kila mundu akolondo kweti ambo kola maundu maki on dala uketi edukize wathi usu waku
ni bina ni challenge kinge muno wanombe upcoming issue ogete sio on the sika ina zivunje record on the aye kati we 10 ugethwele marojo vuzie jo record kati we 10 ugethwele ningi watoto zizi negative voi ningi to wathengi ile voice wibeta kimusioki hapana eka no wathengi ile eka ni kuyati patingwa umwe ukathenge ya kimangu otondo patingwa alama ya movie Tanzania makathenge ya kanumba muturia no gokwile ku patingwa mu kathenge ya musioki pati makagita kwi wati aina takiyana aina ta musioki aikata musioki kine ni kama kijana ni kama musioki lakini paika wigi ya mundu vuja pati ona mashambi bona kijana ethe ya maikatho kijana ndethe ya maikatho yu ala wethi maikatho wa ke kandai mwai yu ala wethi maikatho ke kandai mwinda mabita awe wona ba iya mwe ai mezo ziao pati ngwa moka bidi yake mango batena ondo we posto wanda nganga ndebo dono ka thono cha bona wambe okatabania town ngatabania town lakini ngela nitabania ra kwanti ngela nitabania ra nganga lakini ndona thono cha kwa pinda ju yakwa zuki pinda la ngeba ni yiyo ngathono cha ko una mwe pinda la zo mai ipinda ila mo mai makakwata nguma ukenda kuwetwa ta nganga na kwati kwazi hii o ame kwina ipinda la zo mai ni mafumeta la zo lakini yake jana yuji uganga ethe yo mondo ebiane indethe yo mondo ebiane na atangwa lakini atangwa yepinda ju yake nukwate na guya ke kanyu mai mo biani gwe na mundu usu no ithata ya mutangwa no kwate ningi mona ne gwe ona mbengani pailu na kwa ne gwe ai juna zo mbengani alama eko kana alama kaina no itha mo bani gwa kijana etha yo ketha pai ndo meka ona atom ninge mayai yoko na kijana ela webe tie tigo siumilile sia impinge tofauti eba wonete guma wagelania guma mbengani kwa gospel kindu jambe ne kunoa mwe kubiyo kwani roho ila afya kalejo aendie visiti kwani umeanya sana nuzi you badizia visiti na inane mande ni mando ndo no trend ndo no fuma ni gona ya mande sponsorship alo NGO yo gele bando yo kwate koko lakini azuma nini mangwati yo ma visiti ni maana ngembeze male kwanza you kindu jambe yune kunoa nungwara change yambe pio yu yani ndi ganye nemu yaneki pio yagele haya yu kindu kila chakele ni kwikala maisha yani kana akothea ni kwikala maisha ala ne gaba akili ndiana kani mbenga dingi na waina mbesa waina mbesa ukambenga ukambenga nongina nambe mbenga nongina nambe kwaye kale nene nesa ya mbesa ningi ngabira la bantu amakona Malama rozi wabira mawo na nongina ni na stress yakwa utamungu taila ne vana jone vana stress kale muno ekazi onyombugo no ndianya lakini stress yakwa sai kale muno ona bai mundu uitona maswimi ila na kona sai kale muno monta baigi na zongo ndiani malende na kuni kwa nanga pesa na kuni awazimune mutoto ngege angale mauta ngakonga ya ngale ngege mauta ngati Mombasa umeketi na ndimese yake takozo ya namba ba FB mwizizi uwe December Mombasa December Mombasa na isu ni mbeza chaka tatu haya yu chaka tatu ni kuthea chaka na haya yu chaka na family oni mugo aye family zato minete family no oize kakoragie yangila sasa hiyo la na gedania wanga kulende sao suno owe ona kwanga taki wangoka gua posto wando kanda bia ndeto ikimayo leko mugo zaidi ndika cia kuimugo yes na you get and family we family unozo umewedie muno uge and family umewedie muno ya nu apostle wanda apostle muimba ade family maundo mayoka ha mundu ne wete kulolo maundo mayoka ha mundu ne ayuzi kaba pastor iwe ni utungiane ya muzie nisi ya yo mboka fuge atungiane ya musemba abala be pastor musiwa kwa no kuomboka ayuwa pastor
Oh bogie. Ndukitira kwitha hii. Family umewedio muno makaneza kugo yaja niweze nago nini wao kitata na kugo aguga abora kugo igo na soma yes yuko unye ni kala maisha masio ndigwa maisha bantu mena thina nyene kala maisha ala masio ndigwa hapa ndo tu ukangala nyane na mwini fulani nyene wa maisha mako mema masio kabisa pio pe mwana so to Robert Mutuko asoma mabova ani mutangiye muno na no kasuli ngobe ngalo kwa mutogo FM ambia no gethio muno na kethe kamwe na mwena kethe kamuno ni mwiwa muno mwena kethe kamuno Malama ndio alidogweta Malama kanto alidogweta Apostle Wanda Malama ndiye ndaye tumewa muno lakini ela nathi interview nitumia Malama sana nikienda ndo membelewe ninye na mathiele wakana paume kuona mwana wo no aume kethia nyene no mi tume kuona mwana wo achongeta mukuka kotaeka mukuko suno aike kotaeka bangi suno aike totaeka oki suno aike nikwitha ngai ni wo tumithacia andu meka maundu ku nje namba ayo tumie Malama muno lakini nye isiro ila yu oyi izikie mutani ni Apostle Wonders lakini ndume ya Malama kila mundu aelewe ninye na nina umie bandu ku mundu agwita ba masaku mako bana Malama we nondo ndithano ndo namunyi nunda nambo manya we Apostle ndanesoma na ndinondo ndithano ndo namu ayuno mathe kanisa waku ni manenga namba simu kanonenga nae na YouTube yagu bantabie matonyo kwa tabadhi yaku sia YouTube yes namba itangu kwa mabati yo baini aye nonenga neona ya treasure kwa kanisa ningi dio pombe umya thembo ngilungiche ko bi ala manenge na mewe Apostle Apostle Wanda maika kule Malama ni maravia ni Apostle Wanda weka kule Malama you adhibu YouTube yana channel jakwa wande ko Malama wa Vero wande ka Malama wa Vero but sio ndila ngurita gospel wezi apu maurabanya landa bana ndio ndeme pa u kila kindu cho ndeke pa u tuoko pande wa Facebook wande ko Malama wa Vero niko hapo waandika Apostle Wonders na ngale kwezu ingeno kuona kwa uazi Malama wa Vero no kuona bala numete ya wazi Apostle Wonders no kuona ndo niende namba yako ya simu yes na yote tangwenda lakini kani manengene gena wethie namba geno jambe Apostle Wanda family na muyugo ni Malama mugone Apostle Wanda mugone gathano wenda mboga ya yimwe ndo ka kwenda kwa athe kanisa gathano wenda kana no ethe kana na chathe ni mukombo ethe meiyo yes athi chathe ni kana mutai kana ni mutai kana na crusade ukwenda mbita no ganine yes isisio ndani ni ka kana no kwenda ni the ni eta MC kanisa bani ni chathe ni wenda mboya ni kuanga kwa maimu alama emie ko wenda mboya nione na ngai no kweka mungu anongwa iba yakobako Yeye tena chuma ulete. Ndio thiwe tika. Manenge namba. Namba yako ya simu ni 0 111 85 5 11 5. Yes. 0 111 yes 85 5 11 5. Yes, hiyo namba yako ya simu. Makone matume message matumwania naku lakini on serious matters ya kengai Malama akilandia ndo kama kuneo mwitendanzi nyena akilanile ndukanguneo mbitendanzi ndukanguneo ndabyo bo amukuka uki sinduita tethia kanomwe ya otembathi ila wandikite ne mambe yoko ko yumu ka kune tafadhali mpaka tumine ngaleko eno aya Malama twathia kanisa wako okay kanisa wako awi ya yutwe masako assume mundu ogeta matatu basi ogeta matatu na wendo kwa kanisani kwakwa osa matatu umia wa muno umia wa muno osa mota umie yutwa iketile primary school wa mino bika primary school kitile kanisa we katika wa kitile school na secondary school kanisa we katikati GPC makulia kwa Malama kana Apostle Wanda makulia kwa Malama maji hapo ni mundu lakini makulia kwa Apostle Wonders pauba tingonge pau ninye ni wiki tabu na wiki mpaka nezo twa kwa ndisi ya ine mabaza mwamba nete nundo ninye ne fumeta ku lakini wewe ya Yesu ni wegete Yesu ani wote te yanye ndiye kile antete ndiye kaume ba utamata vitende to
ndatikemu ndeto iboto nyota bia musiesio ndeto teata ndeto yangai okay wa gela ile okay yes ndeto elando no matabia ya ngai no imwe nuto ngakwitha mwendo wi bandu ne ba ugezetha wina mathina na ni wabothie uthina uondoke na nduona thino ucio yondoka kila ndo thakurabia na kendo kimwe etela kitumi niki kuna mtu katika Biblia alikuwa anaitwa Danieli. Pe mundu wa Danieli Bibliani. Na aliomba siku mingi na ela wapothie ngai ale chama waji macho mbake, lakini Biblia inasema mkuu wa Wajemi akasuia baraka za nani? Za Danieli. Mpaka ngai Yesu tuma malaika Mikaeli yoka kuokita nikenda baraka za Danieli zikata imufikie nikenda malaika yu malaika nini malaika Gabriel nikenda ayetie nyo Danieli baraka zake. Kwa unakwani ati kama kuna mtu alizuia ndoa yako ama akakamata nyota yako ama akakamata pesa zako, biashara zako, make sure na ujue ya kwamba Mungu atatenda na Mungu atakutumia malaika ambaye ni malaika Mikaeli na atasimama kwa kila gate, kwa kila mlango na baraka zako zitaachiliwa katika jina la Yesu. Amen. Kweli ndio. Roho wa shuki. Asante sana. Wala mageua moyo. Mbe kukona change ke. Mungu atani. Amina. Ajoba na tutumie tu akuna shunge. Kwanza bogi tunaweza muno. Tunaweza no rugged. Ni pastor kumaanisha ama youth. Ona ndi. Iye. Na akuya pe pastor wiki ya suti na tai. Wika maundu mabuku muno. Mbe wa mundu. Wiki ya chao. Jeans. Kwa una na ngaila atumanie kwa Yesu. Ndai wathi akazia kama na ugana nike kuithia kana ke lakini pone kie musumbe wa ngainda cia makulatu ikite ngai cia ngo ya kuwe mwene. Amen. Ndio ya pastor nisindithela. Thank you so much Moses ya Motongo TV. Tutabade ne ito thini wa kilungu Nikyalilimbana. Kumeletwa ambisi ngaleko eno nyandoko leno batia gweselanga kwa Facebook page yakwa. Ilani star Kivisi 001 ya maana kulwa ni kutambua Rose Malaika. Usui supporter wakwa 001 Dino agilungu chani cha vyangu atula Motongo FM ngaleko eno ya Nikyalilimbana na ngaleko ya kwambata usuwe gedhasia kana no eloele baka mwendo wa Samoza ndio golwane ukethia familia kwa Mama King, Mama Romain na Mama Kolo sawa isuniyo familia kwa na Mama hivi pia biano eloele kwa hiyo tuasia bye tukuendete muno na ndio ulwa ni utambwalame behind the scenes maikethia kana gelungu ke Nikyalila ndio ndo kuna ngumu ni mwana wetu ama club sio mwana inge sawa niwe ndino machine play out director wa kwa mdejana wa mundu wa Jonathan Chumwa na inde ngaleko ya machine ya graphics na nyasiana etawa Liz Musili na inde kama kawaida dereva wa kwa mdejana wa mundu etawa Eric Chalo na mwana ula mbogamia security 001 etawa January Masai kwa hiyo asia bye and we love you so much. Time to